Tuntum Times of Mizoram News Analysis a chuan NDA 3.0 bulletin na le dan paljut na Lok Sabha Speaker thanna Ramdan Puikalin India President ache tite kan ngai thlau don nia India ram hian dan pui constitution burip tak anai pialama sarkar na fongchel tu teril ruwa zirin unwritten constitution convention ten zom alo thina kan ramdan pui hi ram sang sang constitution atanga athalor kho mani chung hian thil zong zong afun kimbik lova nun dan tha om dan moi chin dan tha te hi constitution a om kherlo ma se ngai poimo ani thin aya upa chibai kan bukin kan dingil thin hei hi constitution a om lowa ma se nam tinin nun dan moi ni ti khria in kan mang mai ani India ram ro rel na parliament kalphunga po hian danin engkim asoi vek lova dan ponami zong hi chu ti dan pangai kha zom ani mai thina hun masalama kalphung anga anlo man to tekha voin thlengin dan angtluka ngai poimo alani fo thina amaro chu dan ani tlat lova kandu chuan kan manglo thei anti ani point dan bo chian na aum lova tun male tun lai dang lam na ero ahil thui viau donani Modi le Amit Shah noya NDA sarkar India President le Vice President teril ruput mang chiang takakan mu thaina chu sarkar kalphung an kai hwaidan atangin ani Dr. APJ Abdul Kalam kha People's President ti ani hiala India mi pui ngai san ani na chan chu Asia ka omlo nundan moi alam tir wangani Modi le Amit Shah noya NDA sarkar hi chuan zia ka om India ram dan pui tak ngial po an zom thadu lova an sarkar na noya convention chin dan thate an kalsan ta zela constitutional head India President Drupadi Murmu ngai point India ram hung na bang constitution chu alon liam talek lek zo kani Lok Sabha election a absolute majority nei party an omlova party mal emo pre-poll alliance parties sarkar siam thai anom lo chuan tang ho tur anin siama leader an thlanga chumi hnuwa India President hena ziakin member tamjok thlopna an nei thu an thlena chumi hnuwa chuan president in sarkar na siam turin asom chau thinani tin huntiam chin pe in parliament house a vote of confidence lak ngai ngai turani a prime minister khan thlop tu anei nge yani ti fiana apal tlang angai ani tuna India president nimek Drupadi Murmu eroin chutiang chuan ative hau lo maya Narendra Modi an thlop tu anei ti ahriat tirma havin President Drupadi Murmu chuan Modi chu sarkar na siam turin asom zo kani President Murmu hi NDA vote manga president nima se hetiang thila hian on lam nei lova amo phurna hlen tura beisei ani a chu Chief Justice of India ma a athutiam ani bok President hian NDA MP thantharten Modi hi leaderatan an thlangem MP mi jani som seripani antling chem ti afia masa anga chumi hnuwa athutlukna achan le wang tar langin apuangzar chau turani kumsang ni som pali khachuan dan ang thlapin BJP MP ten maini som ni sang ni som pali khan Central Hall Parliament building a an leader turin Narendra Modi an thlanga khamitum khan BJP senior leader LK Advani chuan Modi hi an leader Prime Minister turin a proposa Murli Manohar Joshi, Sushma Swaraj, Venkaya Naidu, Arun Jaitley le Nitin Gadkari ten an thlopani kumsang ni som ni palia ero chuan Prime Minister ni lo alhau ta hle a BJP MP chunga po Rajnath Singh emo Nitin Gadkari thlangjo anom dona wangin akoi tan dana jongta ni berin alang Modi hian Prime Minister din hun luwa nge yatuma Nitish Kumar le Rahul Gandhi tepo Prime Minister ni ancha kang ngatinge President Drupadi Murmu hian somna pek velo ti zona omta ani achan chu party chakber single largest party chawin sarkarna an siam lova MP supporter nga berin sarkarna alamai thin zo gani President Drupadi Murmu hian amha president te loti thin dan Anton Selachuan president za om kanti theidonani mi loti thin dan pongai saklovin BJP sarkar tir ngai dan angai tuange a hello lutuk jok thuron anpek ang angin
ta hian I hming ziak ro antia assign ve top President Masa R Venkataraman le RK Narayanan tekhan sulhnu ro pui langtlang le thiang hlim tak an lo hnut sia a tuna kan president hian hanzui ve mai sela chuan Modi chu a prime minister tho om sia India president le rubber stamp an lo khai khin fo chu P president Murmu hian adik lutuk atinang ani hial ome kumsang khat zakwa somriat pakwa 9th Lok Sabha election result kha kan en chuan Rajiv Gandhi thui ruai Congress khan Lok Sabha seat zalia seat za som kwa palilek an la a majority antling phalawa party mala chakber ero anni chiang mai kumsang ni som ni pali Lok Sabha election result nen ain hlat lo hle party mala chakber anni awangin India president R Venkataraman khan Rajiv Gandhi kha sarkar na siam turin alo som ngot big lova dan ang takin thil akal puini Rajiv Gandhi thui ruai Congress chu party mala chakber ni ma se sarkar na an siam thei tatlat lo Janata Dal le an tho pui ten seat za somli panga an la a BJP in seat somriat pani le CPIM in seat som nga panga an vai hian an tang hawa an sarkar ta zo kani President R Venkataraman chuan thuchua siamin ti hian aziaka Congress Parliamentary Party meeting chuan sarkar na siam antum lo thule BJP le Left Party ten VP Singh government outside support an pe ka wangin sarkar na siam turin VP Singh chu ka somta ani ti in December ni khat sang khat jakwa somriat pakwa khan press communique aziaka chu mai ani lo office an lua atangani som thum chung vote of confidence nei turin atibok India President R Venkataraman an VP Singh government chu ni som thum chunga fiana paltlang tura ati chu mithen khatin India dan puya a omlo ti in Karnataka High Court a an khinga Karnataka High Court chuan President thupek chu kan lo man than to dan convention ani ti in apom zo kani kumsang khat jakwa somkwa pariata Atal Bihari Vajpayee thui ruai BJP sarkar apian tumpo khan India President KR Narayanan chuan sulhnu moi tak alo hnut chia ve boka BJP kha party mala chakber anni a NDA allies an tho puitenen majority anni President KR Narayanan kha afim khurpia lama langtlang takathil kalpui atuma NDA partner ten India President hena ziakin BJP thomna an thelu turani atia Atal Bihari Vajpayee khan majority akoman vele KR Narayanan khan press communique siama chuta chuan thilom dan chipchiar takin aziaka then khat chau hantar langila Lok Sabha election result majority nei party an omlova in thanma in zomna pre-election alliance omlo boka hetiang din huna hian India President chuan party mala chakber emo party leader support nga ber chu sarkar siam theina hun apemai thin amaro chu hun tiam chungin majority an nei zia fia turani tin he dan hi ang tiklai pom man reng thei ani kherlova MP ten thlomna an hnu kir thewangin India President chuan MP tamjok nei piang Prime Minister turin adu tite azia kani President panhite sulhnu aropuya andu saklojok party tanpo dan angin constitutional head annina an hlenani tuna India President nilai hian sarkar siam tura Modi asom ma hian eng ang fia nange anai kan threlova athutluk na po India mi pui a hriat tirlo bok P Drupadi Murmu hian BJP din hun a hrechianga Modian Prime Minister Office alu ale thainan za po don lovin India mi pui ayo in abok siktangot mai ani mel Santhal tribal nuberve tak Modi le ahoten India President tura anhan thurchuak nal kha President election na tribal le minority vote hui thaina ani ba ka rubber stamp anga anman chunjom thai tur ti kha anlo chiang viau ani ome maiche president ani wangin pongswal tok maichia te thlawang a ho phalowa a tribal puite po angai sakpha chuanglo Modi le anauten P Drupadi Murmu hena lalni na ilo chan hi heti hunatan nge hian ani don lomni anlo ti ani nge yang Lok Sabha Speaker tak tak than ma member lak luna hun kai hrai tu tur
pro tem speaker ruat dana traditions and convention ti dan pa ngai za omle tha chu BJP chuan alam chia le taboka modi le Amit Shah thuron angin president Drupadi Murmu chuan MP Bartuhari matap chu speaker pro tematan alalu ta zo kani Jun ni som ni paruka full time speaker an thangdona report in tarlan danin BJP in speaker hi la ngai an tuma deputy speaker ero NDA tho puite kuta alu donani heta po hian ti dan pangai za moi tlole tha chu an ngai sakta chuang lova kumsang khat zakwa som kwa pakhat 10 Lok Sabha atang khan 18 Lok Sabha 2024 thlengin deputy speaker hi opposition party ten an chang thina hei hian speaker din munchu non partisan neutral ain tirani speaker pro tematan po hian tradition and convention ti dan pangai auma MP member ni Raiber anti tirthin BJP in tuna speaker pro tematana an ruat hi tram ruklai MP ni to atram sarina mangchho me kania dusak aphu ve hle amaro chu Congress MP Kodi Kunil Suresh hian MP tram riat alo mangzo to atram kwana mangchho ve me kani Congress party chuan India president Drupadi Murmu chu an soisel ngala amaro chu BJP party thutluk na vek anisia hemi chungchanga Congress soisel na chu Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju chuan achanga matap hi khailak lovin tramruk Lok Sabha MP ani to Suresh ero anilo Suresh hi senior viau to ma se khan anilawani Rijiju chuan ati Article 95 1 chuan India president in pro tem speaker arwa tangti ania tunge arwa don ti tarlan anilova senior member te anruat thin pro tem speaker hian president chenna Rashtrapati Bhavana oath taking an nei thina chumin huwa parliament lama an phaya member te alalu thin speaker than ani nuwa pro tem speaker hi chu atop ngalani Lok Sabha General Secretary Hlui Veve MN Kole SL Setkar te lekhabu practice and procedure of parliament ti lekhabu a chuan pro tem speaker thandan hi ti dan pangai nget tak aom ti in anziaka member jinga senior ber ti ani top maya Lok Sabha Rajya Sabha soilawa azona thantin lam asoi heklo chuwangin MP ni Raiber chu senior berangai ani chuwangin Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju thu soipo hi chuan lam farha mai ani a BJP pa kandu sakjok ti du lekse soibuai tur aom to na